Good day everyone. Today, I will be sharing with you my preparations for my classroom observation 1. So let us start. My COT Grade 1 Math Quarter 2 Module 2. So here is my instructional I-plan in Math 1. So name of teacher, Teacher Bryle, Grade 1. Learning area, Math, Quarter 2, Week 2. So my competency is visualizes and adds the following numbers using appropriate techniques. 2 one-digit numbers with sums up to 18. So my topic is all about visualizing and adding 2 one-digit numbers with sums up to 18. Key understanding to be developed. Addition is the process of putting or joining 2 or more numbers together. So we have here learning objectives. So learning objectives composed of key sub, knowledge, skills, attitudes, and values. Knowledge, define addition. Skills, adds 2 one-digit numbers with sums up to 18. And manipulate counters in adding 2 one-digit numbers. Attitudes, show active participation during class discussion. Values, demonstrates human behavior or unity during the group activity. Resources needed, number chart, PowerPoint. I prepared 2 PowerPoints. One PowerPoint presentation for my story nga mao siya first nga akong gikuan as a bridge to my lesson. And the other one is my assessment, checking of the assessment. Okay, next, pictures, counters. I use popsicle sticks and also straws. And self-learning module. So the elements of the plan, methodology, so 2-track method. So ani sa 2-track method, that's why nagamit ko sa story. Kaya ang story mo na siya silbi nga may bridge. 2-track method, we have the primer track and the accuracy track. So through the story gi-bridge na ko ana ang ako ang lesson. So what my lesson is all about. And deductive method, so from general to specific. So ani may bawaan nga nag-start ko sa what addition is all about, and then specific na katong gidiscuss na nako ang mga skills unsaan pag-add. And explicit teaching, so I during na ni kaning explicit teaching makita na niya siya during sa activities or during sa flow sa lesson. So kaning sa I as a teacher together with my pupils will solve on how to add numbers, and you do kato na niya siyang independent learning where ang learners na maoy mo solve on how to get the sum of that digits of that numbers. Okay, so here my preliminary. So mo na to siya, and here preparations. We have preliminary activities. So opening prayer led by the teacher. So ang akong gigamit ani is a video presentation of our Father. So I will show to you. One day, Jesus was praying in a certain place. Kani kasagaran ang akong gi-play sa ako ang katong naapatay face to face, kani ang akong ipapray sa mga bata. So ganahan sila at least maka-learn sila on how to pray the Our Father. So kani makita na niya siya, you can see this on YouTube. Makita na niya siya sa YouTube. Just search Our Father then for kids. So motto. So opening prayer led by the teacher. So ikaw maghapon po mo lead. Okay. Then after that, teacher shows a number chart of numbers 1 to 18. So ang number chart nga akong
drill sa mga batang numbers 1 to 18. Since ang ato ang objective or the lesson here is adding to one-digit numbers with sums up to 18. So, morning nga, ang number chart is until 1 to 18. So, here is my number chart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ang ako ay is Bisaya man. So, Bisaya po ni siya nag-count. Usa, duha, hangtod sa 18. Okay, so kani siya, usa ni siya ka tar papel, publisher ni ito. Nga nag-print na tar papel na siya. So, i-connect ra na siya. Nga nag-connect na mo na po ni ang mugawas. Nga ni nga forma. Okay, so mo na siya. Okay, then, ani na. So, activity. Ari na sa activity. Teacher says, class, today we will read a short story. So, muna ni siya nga naanatay short story. So, remember, we have inang sa demo nato. Remember, in this new normal, there are only 3 indicators na nga obserbahan sa mga maipakita sa mga observers. So, morning ni siya. So, we have 3 indicators. So, morning ni pangitaon sa imuhang presentation or during sa imuhang classroom observation. So, we have 3 indicators. So, number 1, apply knowledge of content within and across curriculum teaching area. So, it's like an integration of subject math. You integrate it to another subjects, and ani naka-integrate na ta ganina og nag-opening prayer man ta og Our Father, so naka-integrate na ta og ASP, and ani maghimo pud ta og story, mag-present pud ta og story, maka-integrate na pud ta og MTB. And next indicator kani, plan and deliver teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, including geographic isolation, chronic illness, displacement due to armed conflict, urban resettlement or disasters, child abuse and child labor practices. So, kani siya kinahanglan nga makita ni siya sa imuhang I-plan and also during sa classroom observation. So, kinahanglan magnita jud kag mo relate nga example pareha aning chronic illness. So, kintahay na bata, ani estudyante nga na chronic illness, na sakit, unsa may imong buhaton, or you have to ask your pupils unsa may imong ikatabang ana. So, muna siya, or displacement due to armed conflict, kanang mga lugar nga na ay mga gira, unsa may buhaton sa bata ana, or unsa buhaton nimo para sa mga bata nga naka-experience og gira. So, muna siya mga indicators nga tan-awon sa mga observers. And the third is select, develop, organize, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT, to address learning goals. So, it is very important na nga this time, you should know how to make PowerPoint presentations, or you will during your lessons you will show video clips. So we need to we need to use appropriate teaching learning resources, including ICT. So, muna siya 3 indicators nga gipangita sa observer. So, muna sila i-observe nato. Muna ilahang tanawon. Okay, so muna ni ako ang here, my activity. Teacher will read a short story. So, darang akong PowerPoint nga gihimo ana. So, here is my kanisiya. So, muna siya. Here, muna ni. So, after sa nag-drill ko sa number chart 1 to 18, after ato,
ani nako nag-present nako og story. So magbasa kita. Okay. Okay, so ano siya. So unsa ang buhaton kung magbasa mo? Please sa kalikod kami. Okay, so mo ano siya. Okay, here. So anis, kani nga story ako na aning gibutang katong ikaduha nga indicator bitaw nato kaning ani. Indicator, plan and deliver teaching strategies that are responsive to the special educational needs of learners in difficult circumstances, including kanito. Displacement due to armed conflict. So ako na siyang gi-insert ari sa story. So displacement due to armed conflict. So ani na sa story na silito sa kini kabata nga gikan sa lugar nga naay gira. Mauna gusto ni Carlo nga kini malipay. So kana day silito gikan na siya sa lugar nga naay gira. So you will ask the pupils mga tanak og unsa may imong buhaton kung ikaw silito. Okay, unsa may imong buhaton kung naay gira. Imong pangutan ang bata if unsa may imong ikatabang sa imuhang classmate nga naka-experience og gira. So ani nasud na from the story, nakuha na nato, check na tong second indicator na to. Okay, check na po tong third indicator nga mag-use ta og ICT. So mo na ni ang story. So after sa story na ang mga pangutana kana. So kanamon na yung pangutana. So bahin na sa mga questions bahin sa story. And then through that, saon man nato pag bridge ng gikan sa story. So gikan sa story dara ang akong gihimo, nangutanan ako ani kani, nangutan ako balik gi-post ni nako adto sa blackboard kani siya kinangutan ko kinsa ni siya si istorya silito kana siya kinsa man ni unsa may gikaon nila, nangaon sila og mangga. Pila may gikaon nilito nga mangga? Okay, 3. Pila may ka Carlo? 2. So, pila man tanan ka mangga ang ilahang nakaon. So, ana nga pangutana, so you are already introducing your lesson which is addition. So, mangutana ka pila ka mangga ang ilahang gikauntanan. So, giunsa man nimo pagkuha, pagkahibaw og pila tanan ang ilang gikaon. So through pag-joining together sa pag-ihap tanan pila ka mangga or joining or putting things together. Mo na siya gi-plus, gi-add. Okay, so mao ni siya ang addition. So Bisaya man, so pagtapo, pag-ihap or pag-ihap pila tanan. So mo ni ang pagdugang usa ka proseso sa pagtapo sa duha o daghan pang mga numero. So mo ni akong gi-present, mo ni ang hanay. So kanya siya. And then okay, so mo to siya ari dapita. Ga-introduce na ko sa lesson. Okay, so mo na to sa story de ara teacher ko. Dara, how did you get the teacher post the mangoes they ate? Accuracy track. Mo na ni siya niya. Teacher asked, how many mangoes did Carlo eat? How many mangoes did Lito eat? So, Ibisaya ra po na nimo siya. English lang niya ani sa Iceland. Okay, how did you get the total number of mangoes they ate? So very good, by adding. The process is called addition. So our topic for today is all about addition. So mo na siya introduce na ka unsa ang imuhang topic. So all about addition. So
Analysis. Teacher posts the definition of addition on the board. So addition is the process of putting or joining two or more numbers together. Pagdugang usa ka proseso sa pagtapos sa duha ka numero. The symbol of addition is plus. So the teacher deepens the discussion about the lesson. Letter A, muni ang activity nga gipost. So, ihapa mga butang sa kada pundok, isumadag isulat ang hustong tubag sa blanco. So, teacher counts and answers the activity. So, ani si teacher pa. So, ani masud ang explicit teaching. So, I do, we do, and you do. So, si teacher una mo show kung saan pag-add, ani kung saan pag-count. And then, we do, si teacher og si learner. And then, you do, ari, ang learner na maoy mo answer. So, ari letter B, ihatag ang sumada. So, 7 plus 3 equals pila man. So, kuan na siya. May technique kung saan pag plus is ako ang i-drawing. So, magpito, mag-drawing og pito ka lingin. Nga, tulo, mag-drawing og tulo ka lingin. So, I do gihapon ang teacher gihapon mohimo ani. And then number 2, we do na pod na si teacher ug ang learners. And then number 3, you do ang learner na mo ask na ang teacher mo ask na volunteers to answer the activity on the board. Nya sa next na pod is give the sum. Next activity. So teacher distributes popsicle sticks to the pupil. So, magamit na taan og counters. So, duha ka counters akong gigamit. The popsicle sticks and straws. And here, abstraction. Teacher asks, how did you get the total? What is the process called? So, ani, ang mo ask jud ang teacher. So, i-ask sa teacher ug unsa ilang nasabtan about the lesson, unsa nila pag-total niya, what is the process called, unsa man ang addition. So ang learner may ipa-define nun og what addition is all about. And then additional pod ani nga activity kani, mo siya dila ni siya kani, dila na siya ni ngani na siya mogawas parihan na ali kali nga picture kani, this one, kana mo na ako ang gihimo. Birahon ra na siya. Birahon ra na siya niya. Here, ani, ipa-solve through drawing circles. And then, ani na pod, mag-use na pod og counters. And then, application, mag-group activity ko. So, 3 groups. Group 1, give the sum by counting the number of objects given. Group 2, give the sum by drawing circles based on the given numbers. Group 3, give the sum by using the counters given. Popsicle sticks. And then assessment. Teacher distributes the self-learning modules and then answer the activity on page 3. So, nakoy assessment nga gihatag nila. So, here is the assessment. Kana siya nga paansiran. But, during sa checking, ang akwang checking ani is through PowerPoint. So, kani siya. Mauni. So, naghimo ko PowerPoint. Mo na siyang assessment, pero nag-check i-PowerPoint na ko kung saan pag-solve. Kana siya. Kana. Ako ning kana mauna siya. So ana sa lang kay I will present this in my next upload. Okay, so mauna ni, so mauna to. So teacher distributes learn checks the assessment through an engaging PowerPoint presentation, and then
Reinforcing activity, do the very good applause. Enriching the day's lesson, the teacher distributes healthy fruit pictures with activity to be answered at home. So, mag-give ko og kanang learning activity to be answered at home. So, mao ni siya. Kani naman nilabot. Kani. So, mao ni siya. Kani. Okay. So, akong ipakita balik ang tanang learning materials nga akong gigamit. So, mo ni siya. Kana. This one. Just check the description na aning ubos na ani na ako gi-upload kani. Pwede rin ninyo download on. This one. And also this. Kani siya. Okay, ito na kaning learning materials. Kana. Okay, mga learning materials nga akong gigamit. Okay, kani siya mga positive rewards given to learners. So, for your information, ang learners, ang mga teacher apoy ni act as learners since we have no face-to-face, diba, sa mga bata. So, during sa demo, ang mga teachers, my co-teachers, were the one who acted as pupils or learners. Okay, kanya akong gihatag nga rewards. Okay, pwede ra pa na ninyo siya i-cut. And for my stories, this one, ako po ni siyang i-upload. Please check it out in my next uploads. And also this one, my assessment, I will also upload this. Please check this on my next video. So that's it. I hope nakatabang ko ninyo sa pag-prepare sa inyong classroom observation. Good luck and God bless to all of us. Please don't forget to like, share, and subscribe for more videos. Thank you so much.